Yabona nganza kwethu kusawuthatha isikhathi ukuthi lelizwe sikwazi ukulishape libe lento efunwa abantu base-South Africa. Uma kusakhona amakhehla njengo-Paul O'Sullivan, leli khehla eliyimpandla belivele laphana ku-ad hoc committee. You understand? Lokho kukubekela ngokusobala ukuthi e-South Africa inganza kwethu ikwa-recycle bin, ikamazenzele. Ila wonke umuntu osuka la isuka khona usuka azokwenza ukungcola eSouth Africa because bayazi ukuthi lelizwe lihijackiwe, lelizwe alinawo umthetho, because yonke into eyenzeka eSouth Africa bayiprotecta ngomthetho. Uyabona? Noma umuphi nje usikhotheni ofuna ukuzobheda la eSouth Africa uyazi ukuthi uzofika protect umthetho. So umbuzo uthi sizofana nini namazwe afana no-Russia, amazwe ayimele, amazwe afana no-China. Lento enganza kwethu iyakutshela ngokusobala ukuthi abantu abaphethe iSouth Africa abacabangeli thina, abantu nje abama-gatekeepers abahlalela ukufaka bonke osikhotheni la eSouth Africa abazozenzela noma yini phezu kwamakhanda ethu. Uyabona? Akayedwa abaningi. Wonke umuntu ophisa ukubhosha usuka la isuka khona azokaka la eSouth Africa, because abantu abaphethe abasemandleni abagunyaza labantu abafika la eSouth Africa ukuthi abazokwenza noma yini abayithandayo phezu kwamakhanda ethu. Uyabona? Lelizwe from 1994 njoba inkululeko isifike lapha na 31 years kuphethe iqembu eliphethe, fanele ngabe lelizwe likwelinye izinga enganza kwethu. Yabo? Kodwa the way abantu base-South Africa bahlupheka ngayo, the way abantu base-South Africa bacindezelwe ngayo, yabona, bacindezelwe ngale ndlela ukuthi akufunakali banyakazi. Ungazi ukuthi izwe lingenabo abanikazi balo, the way li-operate ngakhona. Obani abenza lokho? Yila bantu esibakhethayo nganza kwethu sobabeka lapha emandleni, ababudedengu. Ingakho-ke namhlanje sizowumela amakhehla afana no-Paul O'Sullivan. Yabo? Wonke umuntu ofuna nje ukwenza into ayenzayo suka la isuka khona afika zonya la eSouth Africa bese thina sicindezelwa ngomthetho. Mawubuka lento yoJacinta njoba kadelwa kangaka elwela abafundi laphana, umthetho uyabuya buso ufuna ukwenze njani ucindezela uJacinta, because sivezelwa ngokusobala ukuthi lelizwe silo-own. Siyasikhohlisa nje masivota senza zonke lezi zinto, but linabanikazi balo abali-onayo nabenza sure ukuthi bali-destroya ngayo yonke indlela. So-ke masingayikhumbula inganza kwethu as abantu abamnyama ukuthi si-unite without ama-political parties, because ila sibanjwe khona ekutheni mawuthi uyaqala uyakhuluma bese kubheka ukuthi wena ufola ngaphansi kwayiphi i-political party. Yayibona leyo nto leyo bese umuntu athi hayi ngeke ngingene leyo. Sikhohlwa ukuthi beyond political parties kukhona thina izisizwe simnyama. Siyadingana sonke as zonke inhlanga ezikhona eSouth Africa, because indlela esicindezelwe ngayo sicindezelwe ngendlela efanayo. So ungayibukeli-ke kude lento eyenzeka eSouth Africa uma usasebenza kahle, because i-taste esizwayo la kwi-grassroots level izohamba ihamba izifike nakulaba bakwi-middle class abasebenza ko-government abasebenza kahle zonke lezi zinto, because liyastripwa lelizwe slowly by sure. Yabo? Eminyakeni engemngaka ezayo kube sekuyiphupho ukuthi khona abantu ade besebenza kuhulumeni, because ayacollapse wonke ama-institution kahulumeni. Akukho nogodwa okuphilayo. Ungaya ka-Home Affairs ikampunzi edle emini, ungaya ka-Department of Health ikampunzi edle emini, ungaya noma ikiyiphi i-department afe wonke ama-department i-corruption. So nganza kwethu asikwazi ukuba ne-South Africa ezovuka yakheke if usenabaholi aba-arrogance, abaholi abathatha izwe lethu balidayise kalula njengendishi. So yingakho-ke sithi uma silwe eSouth Africa noma sibona into enogcopho njengabo sis Jacinta, awuthi noma ukuwona umsebenzi ojutshiwe kuwona, kodwa mawusufika efieldini buso uyacabanga ukuthi lo muntu ulwela iqiniso, lo muntu ulwela izizukulwane ezayo. Yingakho kufanele sibambisane sonke eSouth Africa, ngakuba usembuthweni wamaphoyisa, ngakuba kwi-SANDF, because ekugcineni singabahlali base-South Africa. Nanti izwe lifa sibhekile.
ugovernment ubhizi ucasha ngani, ucasha ngearmy. Ugovernment ubhizi ucasha ngani, ucasha ngosubs. Yabo? Kuyadinga ukuthi sihambe sihlanganeni sonke. Sigcine sesithi enough is enough. Sikhathele indlela isibuswa ngayo eSouth Africa. ISouth Africa isifana nakalasha. Akekho umuntu ofisa ukuphila eSouth Africa. Because iSouth Africa nje kanza kwethu ikasathane. Ayikho into ephilayo. Awukho nowodwa umnyango ophilayo. Ngeke ngahlangana emoto yamaphoyisa kaMetro iqebuka istika kungcole nala kuneglue la kunayiselwa khona istika lesesiblue esimesha amakapisa. Lokho kutshela ngokusobala ukuthi ugovernment okhona enganza kwethu iphelile indaba yakhe. Thola ukuthi amaphoyisa amanye ayiservisela imoto ngeimali zawo. Government asenayo imali yokuservice imoto zamaphoyisa. Kungekhona kuphela even imoto zakamasipala. So what type of government inganza kwethu lo esiloke simbiza ngogovernment? Because iSouth Africa ifana nokuthi ayinamama ayinababa. So kudinga sisukume enganza kwethu before it's too late. Ibe vele seku late manje zonakele kakhulu izinto. Yabo, singabhekani ngokuthi wena uyileya nhlangano ayisebenzeli yonke le nto. Uma sesicindezelwa ngalolu hlobo lento eyinhlangano kufanele siyibone sesazi ukuthi achieve into esikade siyifuna. Uyabona? Kuyabheda nakuwena kungakafiki kuwena ukuthi kubhede mhlawumbe usasebenza usavuka uzogcina kufikile. Wonke lamaconsi asinethayo nganza kwethu azogcina enethe wonke umuntu. Lemvula nje sizwayo kwi grassroots level izogcina inethe wonke umuntu. Yabo? Amanzi mawuya kwezinye indawo ayiqhumela ayatsaza kodwa sihleze sitshelwa ngalento ukuthi asongena amanzi. Mawuthi uyareporta awafikiswa lawo manzi. Ayigelezela nje. Yabo? Imigwaqo ibhobokile nama potholes everywhere. Ngokwami ngabe ngithi nje siyadeleka nje sonke manje ezizakhamizi zaseSouth Africa abashayeli beimoto. Sivele sithi nje asiyikothela. Ugovernment thila zalungise infrastructure because lezi imoto ezihamba kulomgwaqo nemigodi ziyafa. Ubani efanele ayikhande leyo moto? Wena mnikazi wemoto. Ugovernment yena kodwa ukhomba ukuthi hamba othelela imoto. Yingakho sithi umthetho khona eSouth Africa ucindezela abantu abamnyama because ukhomba abantu ukuthi abenze into ezithize kodwa labantu oyibona ababulala iCountry awenzi lutho kubona. So ngamanye amazwi ziningi izinto efana ngabe siyabambisana kuzona enganza kwethu ekutheni sigcine sikwazi ukuachieve lento esiyifunayo because iSouth Africa iyaphela nya izogcina iphelile kuyibalazo. Yabo? I-destroy abathize abanemali osikhotheni because lelizwe sekucacile ukuthi makhona abantu abashayela amabhanoyi bengenawo ama-document right. Kusho ukuthi labo bantu ama-qualifications kusho ukuthi lelizwe leli phejwe osikhotheni abanemali. Yabo? Because uyabona ukuthi eSouth Africa abantu abaphezulu abaningi osikhotheni abanemali but destroy iCountry ngamabomu because vele abanawo ama-qualifications. Wena lapha phansi uma ubuthi uyofesa noma ufunani ufuna lama qualifications.